Znači, ja sam takav kreten da sam uspio unutra, onaj bijeli što stoji kao kad stisneš ovo, da ti se očita dolje slovo, uspio sam to na neku foru jebeno strgat kad sam išao otvarati tipkovnicu da ju operem, to jest da maknem prašinu. I sad jebeno nemam tipkovnice jebene i sad sam lud jer sam sve uspio jedva vratiti i jedino mi se F, koja je najbitnije za fucking svaku igricu i za bilo šta složiti jebeno. I sad se moram jebat s tim. Uš, buraz. Neka Asta mekanička, wow. GXT, to je valjda nasljednik ovoga. Tako da, uglavnom, ova je tu tipkovnica pun kurac, 500 kuna jebeno. Ovo sam platio bio prije 6 godina, kaj je bio, ja mislim, nekih 180-200 kuna, tak nešto. Ali jebi ga, eto. Znači, ta tipkovnica je dobra i mora se samo to F zamijeniti, makar ono, ajde. Nakon 6 godina i ovak mi nešto, ja sam uglavnom išao sam općenito i čistiti ovo jer mi je bilo nešto unutra sjebano, već su mi tipa kad bi Space tisku na PUBG-u dosta bi kasnila reakcija i to, tako da išao sam to čistiti, eto, to se dogodilo. Znam da to mogu zamijeniti, ali ne znam da ima tih dijelova za kupiti, tako da ono, mogu bi to potrajati mjesec dana, a meni tipkovnica treba za streamove i tako. Tako da... Sad moram posložiti cijelu sobu, jebeno ovo sad staviti tu da vidimo hoće raditi, a nadamo se da hoće, fingers crossed sigurno hoće, jer bure zašto se ne bi moglo. Mehanička, jedini problem možda će se na streamu čut glasnije, jer... da. Tako da, ali idući tjedan stižu donacije, to jest možda i ovaj tjedan kad vi gledate ovaj video, tako da donacije... ćete moći donirati za jebeni novi mikrofon i novu kameru da stavimo, tako da imamo facecam i možemo biti full budget skupi gaming monitor, setup, everything, whatever. Tako da ajmo to postaviti. Zapravo ne treba ovo. To jest, možda i treba. Nemam stavak, trenutno nemam pojma di mi je. Evo to može trgnut koji mi je kurac. Kad bi ja to još mogao i primit normalno, jebeno je. A kaj se jeba sa s tim? Čekaj. Pa. Dobro, čitava kamera, fokus. Tu je. Evo, ovaj dan je brutalan, ono jebeno je. Pazi sad još. Vozim se ja do tamo na biciklu. Jebena rupa na fucking ovo mi se dogodi jer zapao sam na pedalu, jebeno je. Danas nije moj dan, nikako jebeno je. Sjećam se ko pravi gamer jebeno. Ajde. Ajde. Kako da sad ja to... Zapravo još pričekajte. Imali smo malo tehničkih poteškoća. Ajoj. Ovo čuje se 60 puta. Čuje se 50 puta više, jebite. Što je ovo, jebite? Čekaj. Da ja prvo upusto lijepo pročitam, da ja to ne bi strgao. Piše kao da je to za nekakav cable management. A, brutalno jebite, ovo. Čekaj, ne. Ako tipkovnica ide na onu stranu, onda ćemo ovdje staviti jebeno. Kroz ovu stranu. Tako. Ajde, uđi, jebate. Znaš da je kvaliteta kad ti stave ovo, a ne onaj
Šta ga moraš otvarati 6 dana, jebeno. I još mali ti stave, mini ovaj. Brutalan je. Evo ga. Na prošlom sam strgo ove tu dijelove, tako da... Ajoj. Uf. Svršio sam. Sad sam se nadražio. Sad kad se upali cable management, iza mi je katastrofa, jebate, muđe na aparatima. Pazi ovo, je. What the fuck je. Jesi ušao? Ok. Sad da upalimo zvjer. Bam, bura se. Joj. Čekaj, da je to mraku malo, je. Daj sad, bura se, kaj se sad prekinuo? Ija. Kako je ovo brutalno, je. Isuse moj Bože, što se događa? What the fuck, je. Te moram brzo uzeti neki thumbnail za video. Halo, bula, ko se to nama digo? Trenutno je 10:56. Danas je petak i popodne su rekli kišu, a ja moram proći do banke, vidite mi je kartica došla, ja mislim da je. Ako je, večeras idu donacije, ide boca Jacka i to sve. Cijelu večer, jučer sam se mučio naći neke pjesme koje da stavim i nadam se da te koje ću stavit, da neću dobiti jebeni copyright od toga. Tako da, fingers crossed. Uglavnom, ovo ćete vi gledati u nedjelju, tako da ni ne znate hoće li biti donacija, ali ako danas pokrenem stream na večer koji piše naslov donacije su tu, pripremite ovoga, šaljite donacije, ili tako neki kurac, nemam pojma, onda brate šaljite da testiramo muziku. Tako da idemo sad dignuti i idemo se zoveti do banke i onda na drugo mjesto. A brzi smo. Evo, tu je kartica, unutra neću kretati podataka. I sad samo da napravim što treba. Ajmo, white show. Samo da još narihtamo ovo i na večer se vidimo u fucking streamu. Evo ljudi, samo da vidimo jel to radi. Op. I probna donacija, ajde fokus, radi. Dobro. Znam da je ovo bio kraći vlog, ali eto, za idući ću se potruditi više, a vi se vidimo večeras u streamu, to jest idući tjedan. Do tada, ajz.